sak vinga zoram thar kan lo chon Zofa journal production clear tu te chibai ule vo in September ni som pathum sang ni som ni pali Zirtawp ni Zing Lam Chanchin Ngaihthlak na ilo na yang Chanchin langsar zualte SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen CDF-Hakha in pelut Zokhawthar le CDF Hualngoram in Hmuh Thiam lo Chungchangah in Remna an Neih Chhuahna a om SAC Chuan Thailand ED visa Hmanga zin mek Thalaite passport renew chu a Titawp KIA le PDF Tangrual ten SAC an lak chu Military Council SAC ten an Beih let Zokhawthar Venghnuai Lama Raltlan le Dawr Siam te Titawp sak an ni tuna Chanchin Chungchangah kin SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen CDF-Hakha in pelut Zing Lam Chanchin Hakha district a om Military Council SAC Sipai ho tu pakhat chu September ni som pahnia Ralthuam nen a hmun ram nei tu CDF-Hakha nena a in pek lu thum mo phona nei tu lam chuan tlangzarna an nei Ralthuam ken chhuate chu bom kana silai 40mm le 40mm granite bom somli chuang le silai mu te an ni a CDF-Hakha chuan ama in tuam hlom na le lom man pe in akal du na hmun him lam thleng mo phona an lak sak thuan soi September thlatir chungin CDF-Hakha nena Military Council SAC Sipai mi pali an CDM lut to ani Zokhawthar le CDF Hualngoram in Hmuh Thiam lo Chungchangah in Remna an Neih Chhuahna an Siam Zing Lam Chanchin state tiau khomoya CDF Hualngoram le Zokhawthar mi pui in Hmuh Thiam lo Chungchangah poi an ti a an in rem fel thu le he buaina tipun luna social media vordara pakhat le pakhat in huat tir na le in dem tir thei tur angjonga malak na chu Titawp turin an nge na ni September ni som pakhata India ram Mizoram state Champhai district VC Zokhawthar kholal Zokhawthar ko chunga all NGO le Myanmar ram Chin state VC tiau khomoi le amun ram mo phona nei tu CDF Hualngoram ho tu te in Hmuh khom na an neya thil thlen dan soi langin lim taka in Remna an Neih thu le engma in Hmuh Thiam lo na om to lo thuan soi Zokhawthar le tiau khomoi chu u naw kan ni in la sang thei kan om lo ti in malam hun zela po an in thlop ton zel tur thuan soi he thu chu hi mi puiten za saka boruak siam dang lam tum lo turin ngen na an nei bok ani anin Hmuh khom na in Remna thu chhuah chhiar chhuahna ilo na yang Joint Declaration date ni som pakhat September sang ni som ni pali hian heng party pani te hian a hnuai mi ang hian thu chhuah in tom Joint Declaration hi lungrol takin kan siam ani party a VC Zokhawthar le Zokhawthar khochunga all NGO te party B VC tiau khomoi le CDF Hualngoram IO te pakhat na ni somthum pakhat August sang ni som ni pali tlailam CDF Hualngoram Sipai pakhatin kut ato chungchang a Zokhawthar Ralthar pani CDF Hualngoram Sipai ten thu zofia duwanga an local shen Chungchangah party pani te dokan kil hovin in Remna thatak kan nei theya boruak du om lo thleng lova har sana chinfel ani ta hi alom om kan ti hle ani pani na ramri deba cheng kan ni angin kan ni tin eibar zon na le kan civil society ni phunga tu ve po in ma moton vek kan ni angin in muthiam lo le in ti rang thei kan ni lo ti kan pom pathumna keini area hi sarkar pani hnoya omni ma ila u naw thla tu thumun kan ni angin pipu te hun lai atangin lomna le lungai na in trauma in chom dol ton thin kan ni he kan in lei chin na hi vonnun zel kan du'a ati chhezonga ngai thei tura social media lama khuvor dar lo turin ni puite kan nge na ni palina kho pakhat ang mai in chen pol in kalpo thin kan ni awangin khoilam ve po kan thalai te lo in ba sol chang te lo om ve thina tun nuwa het yang thila lo thleng le pal ani po in arang thei ang bera le lam ve a roi tu te in hril hriada chin fel thin tur ani pangana Mizoram boilai khan eile bartla cham mi mang ang tam tak chu helai ram ri deba omte an lo chom dol to thina tuna Myanmar ram abuaya sahimna zonga mi mang ang tam tak Zokhawthar kotlang hian do thei tak le na takin alo kwang kwa konga party B lam hian Zokhawthar kotlang le mi puite hne na lom thu kan soi tak mewa kan thlin lo na le ti sol zong zonga thupa kan choi bok ani parukna boruak thatak noi in rem takin thil chin fel to ani a hei hi mi puite pon min za sak ula thil kal to alu hlang zonga min thar tho sak lo turin kan in ngen bok ani party AIO
Pakhat na lalmuan puya VCP Zokhawthar, pahnih na Ramthar Hmanga President Zokhawthar Branch YMA, lalrin pianga VCM Zokhawthar, lalpar moi Assistant Secretary Zokhawthar Branch MHEP, Party BIO in Pakhat na C Lian Kunga Representative of CDF Hualngoram, lal Raudinga Representative of CDF Hualngoram, lal Venpuya Representative of CDF Hualngoram, lal Neih VCP Tiaw Khomoi Rikhodar te anni. SAC Chuan Thailand ED visa Hmanga zinmek Thalaite passport renew chu Titawp. Myanmar mi le sa rampo na zinmek te soidanin Bangkok Embassy Office Chuan Thailand a short time course le non ED visa nei to te na passport thar an pe to don lo baka renew thai to lo tur thuan puang military council SAC ten thalai khap tum na ani thuan soya mani rama honga Sipai lut turin phut lui an ni thuan soi. War on Terrorism Council noya Burmese Embassy Chuan September ni som pania non ED visa la to le short time virtual format azurlai an tamawang September ni som parokatang passport renew an Titawp don thuan puang tuna hian War on Terrorism Council Chuan hunrei takkal to zurlai te chu ama ang bokin passport for education PE an thlak don ti asoya mase vo in thleng rin tlak ani lo awangin Thailand rama le khazir le khwalzin te ma ani rama honga Sipai lu mai chutu na thilkal danina ko Hmuh ber ni in an soi. KIA le PDF Tangrual ten SAC an laks chu Military Council SAC ten an bailet. Kachin State Pakhat Township Military Council SAC Saing Tong Kem chu KIA le PDF Tangrual ten September ni som pakhat khan an la fel thaya venhimna na thok chun zom mek ani lain Military Council SAC ten lai puin en kapin khochung an luta tol chung in thanem tak an hal chet thu KIA lam chuan an soi ani mipui le mipui se peithi le hliam za hriat ani lawa KIA le PDF Tangrual chuan lak le tuin ma an normek zel thuan soi bok. Zokhawthar Venghnuai Lama Raltlan le Dawr Siam te Titawp sak anni. India ram Mizoram State Champhai District Zokhawthar khwa Venghnuai lama om Myanmar ram boina awanga sahim na zonga Raltlan ten mani ei barzon na tan banks police station le leido kiang lama Dawr an hong hloma ramri bul ani a luchok an tam thei hle bok ani Raltlan ei zon na chu Titawp sak ani a Dawr in hong zong le om hun khwar zong tlan Raltlan te chu tun thla September chu ngeya in sun chuak turin hriatir anni he thil tlengi tun hnai tiaw khomoi CDF Hualngoram ne in zom na anei lawa anni nen po in Remna an siam to ani India Central in man ata alo soi to thil zok ani thuan soi Venghnuai Raltlan om na a chuan India Central le Mizoram Organization Department rang ro man ani a chungtianga sarkar ne in kung kai ani awangin mipui ten thil om dan le thil thlen dan hriat pui tur le ani lo zo ngai koi lo turin NGO pakhat chon hriat tirna anei Myanmar ram boi awanga sahim na zonga Raltlan mipui te chu mani u naw anga enin antan thei top kan chho zel don ani anti khati zong kha tukin chanchin kan Ngaihthlak theite anni a atop thlenga min thlir saktu te chunga kan lome hlimin lodam zelula lepeka Zofa journal protection a hian kan Hmuh le theuh don nia hunman nuam vek ule.